Kwata no aba. Na Ghanaian Times do bokrata. Yeah. And open na bobo so. Na kwesi se ye boda no ye mie ya na by land. I na adem obisi o mabie. No, eni o mabie aba on. Ghanaian Times do bokrata no aba ma no hwenim hase ya. Okay. Was say clamp down on illegal immigrants. 507 foreigners arrested in Bogatanga. Kwata for ye to so miensa na bibi. Na so wonya aye Ghanaian Times do bokwata no a ubie kwata for to so miensa. Be hunu se nipa bebre omo samfom omo tete ho. Oh. Omo tete fom. Ame he. Omo na gu ono. Omo na tete. Omo ya dan. Omo na ye foreigners na ya che omo no. Ai. Empanufo akire wo mo. Na omo ya 507 ahanum ene nson. Ye de ekenim se COVID-19 yi ni ti. Boda no se ye to nsuo so ato efom to wiem. Yeah. Ana mpanifo da ama oma easy wiem de ne kakra. Yeah, exactly. Nipa timi fa hon mo koba. Sanity. Na minim se fom de ne de still no ayemie. Sa 507 wonya Ghana fo. Amatimi awuram. Oma wuram Bogatanga Upper East. Ana na no kwasiada immigration for ene national security for kan ho bo mu na motimi ekwachichire wo mu no mu mfie no. Yeah. From 19 kopem 35 na so mu ye youth. 19 kopem 35. Omu ye youth. Omu hodin. Ena mpeni for kwachichire na se uchiche mu a enie 494 Nigerians. 507. 494 Nigerians. Hana 13 waka ho. Eye Burkina fo. Jim FM. Na bono mo baro mo ma mfa kwan pa so. O ma mfu pray. David. Ye boda no ya tumu ne ho no na wo mo fa ba. O mo na masase so. Ebo modin rem. Enkratra hodo so we so mo nsa ka kire se o mu tu kwan ba o ma yi mu wo mu kura bi. Amun kura bi. Eti ne from illegal immigrants. Na se border na ehun ba bi tete ho. Tokro da ho. Ntokro da ho. Asemo. Na si bi buso ye si atobo da buso se udu ayi a tudu ho a. Yeah. Ka payo. Apayo mo ko he. Togo. Aja mo ko si aflawo na ze. Abatu azu. Na udu o ye de mchom. ECOWAS protocols in Tiania. Abatu. Ghana. Enti they say de nyakopa ya adoma empanifo ensa ka wo mo. Na director Edema Police Public Affairs. Yeah. Superintendent of Police Sheila Kesi Abeye Backman. And what this answer me to Ghanaian Times do bokwata when we say sabia COVID-19 ye be prevent say the basic threats no. On say Ghana man panyini e hye say ye nto hye mu di. San krofo ye wono mo nsa atumi aka wo mi. Ama sebi wo mo ye ma hye wo mo san say na so be Ghana awudi sam koso. Pa. Be koso pa. Be bi say omoko bie papa bi puna no atete nkrofo ahye ho no mo. Eti papa we hye ho nkasa nipa hu. Say wacheche nkrofo ma. Na odi o ma hye ho. Dem ho no mo. Bola se bola ka ba kra je se omu bie puro na bola ka ni wura ya de ni mra akofa bola. Akofa bola. Nkura yi hu awia. Wonya Ghana ni o. Asemo. Wonya Ghana ni. Enu abese ho ko ne. Bese ho ko de. Na de oye no no. Enu wacheche nkrofo masi. Kidnap yomo. Oh jiska. You get my point? Asemo. It is say mama busa say san nkrofo ya wo de fe say 507 but no man yi mu. For friend de wade me ton charger, ton cover, ton hands free. Baby asia no adani guru. No, I do a question across 507 yen your moo. A best still a biwa system no more yen your moo. You know, and send a yada for so be. Also, be cross be drew, you know, last week Monday, Sunday, the aquatic. It's bound or mobile. I am some penny bamboo, a yashia who do not so. A much just say, we mono or more cancer 1,800 jailbreakers been one. I was so much to check because. So for Nigeria members because I don't man ya tibi wo mai mu but yes no monye I'm say but na couple ba kokra wom omom ye wedding in chair but Ghana from an omope no ne yire e fra wa aha nti no mo bad epona no okay now o ma be filibi enti wo honeymoon ba kodi we o say o honeymoon
Ebeye. Ebeye. 10 years anniversary. Okay. Eti Ghanaian FM. Opanyini baako ya Attorney General's Department e boye na djuma. Ni fa ye woko fodua. Samson Ejay me no kasai. Empanimfo ahye. Se won kwatwira ban kokomu. Emfinhia pore aduasa baako. Eba de say 31 years. Eba de say. Na sa opanyini Ejay Samson Ejay. Ne bone nyina ne se wabro mo de kwagina eye court no. Kwadu 9 e na wono de bo no. Kwadu 9 nyina no wo so wonya duty. Wonya duty o. Na mpanimfo se wafa ne ba. Ne ba ne nyamfie dunsia. Onu ankasa ne ba. Onu ane ba. E na se dan no ni akora no ta. Da bi o adwo asade ni ana menti ase o. E ba ne se na obi tumi fa ne ba sa akono ben ya. Se onu ane ba ne yemba. Ene wafa no. Akola ne nyamfie dunsia ye. Ana papa na nyasen. Papa no 31. 38. Yeah, yes, I woke did in 31 no. Sir. Bonu akasa nya 31. Bonu anya 38. And work for them 31. To baba no 69. And wa fa ne ba. Fa ne ba. Na won se ba say na say. Sorry need to me chire me kwan e fa so bae. Na wo mo se court no. Maami a wote na adwam. Eye Madam Marianne Afo. Ana wo se afimpini no dunim ni mo 2015. Sa abra na ne ba no wo mfinhia du 9. 14 years. Na papa efiri ase say bo fa no. Na kranti na nanchen. Ena otu betena ne papa enchen. Na chese fa no so wo fa akoda no. Just anya ba akopeso. Dabi. Ana akoda no tumi nya akokoduro. Ena okokoye complain. Complain no koye chiri kura frɛ papa yi a. Eso koye complain ma ne na ba no se na papa de ye no. Mami etu anamo ba papa no be kasa se de oye na emusuo. Eye musuo eye tabu. Oh, papa na se wonte. Afi kwa de so okwa akora no so de se kan ne kogina no so. Se kan no de hwe ne kon ho se hwe. Udi agoro. Yes, wa mana anya obeku no. Wasu ofra se na akora no we SHS wa wanya se 14. Ena wa yesa. Ena ne na na se panyin otena fie ma nkwadawe nanka no ye bu nanka wefo a ye ka ne ka ho ena ne akwada no esan ko school mu dabi o me bi we men kana kokudrompo dabi o me ntiase we no opeso boro prophet odro word na me ntiase se etima bebrebe abu wosi wonya bi ne bana no pe ede ya ne wahu oba ho ti akora no timi nya akokodu okọ asese wa senior high school asese wa okoye complain man the chaplain okay se kwan ya ne papa de ne nam suwe na chaplain so ko bo school mpanimfo ama no mo frɛ papa no ede ne bai same say akora no wa akokodu wo ka wo se ne papa ne me da papa se hwan wo ne hwan so mo kwa na akora ko fie kwa na yom hyehyɛ because wo kwai papa ne beda sa left and right and ayo ma hometino mo ko bo police for they say do mo so won ko twirim 31 years mra na wo bi aye adwuma wa Attorney General's Department papa no there be adjust the papa no Attorney General's Department ho no ye adwuma branch anu ye adwuma Samson ohu nioma kesi se ba ho nyina na de hu se okrofo bi e pane ana homo pam krofo no ma so moto na wanyo bia so ono ane ba je se de nyame ya adom o na sa tena adwum se ma no ye tena adwum se na asese akwada na bi sem bi se de come man ani mo mo ye tumi kura ho tiri nyi dodo de aka tro se kwadam ko se Juma FM ye bufusem eno no Ghanaian Times do bokrata no abo amane sanso na Ghanaian Times krono ano wasi Attorney General's Office Senior State Attorney ba ko ye ono ewo Bolegatanga ene de gina ayeji office ba boga wodo so be no ka sempanifo agina adwuma afiri nsem Emmanuel Otu Boysen na ne body a waye nyina ne se omususu waje adamudie na waje ye no na wogina so na wahwe no wasakira nkrata ne ne mba bi mu na yetima ma obi ampanifo abo no kwadu bill na ehu hia se wonya nipa kronya sa bill no okay timpanifo hwe ma no mu hu se afa kwati kwanso ofa kwati kwaso ji adamudie nto mo set up committee committee ni hwe mu no abeto dia se eyampa
waji adamudie ntie na saa brede wasasa ne bush ne ne pen ya wo kofi term no so no anya ska ndua fees na aka chiro ma say ho kwaje bribe na e fast on say ECG fo so efira ndo na omo so omo sit down strike be na what you mean no ma ye de da so omo panyini baako wo mo hia no MD no am so omo nyini fio omo so mpanimfo nyansa kire nyini firo no wo moa wo omo no omo hyehyɛ omo ye asemo enti Ghanaian Times obo kwata no abo amane sanso ana information minister ya ye nua kodwo pankroma se Ghana News Agency GNA e kama se ye ya to na jeje mu kakra ne ma nkoye na wono wo media ni mu na wonim se de media ne ye adwuma no wonim se ya abanye japade de akade ne niam ahodo bo mu hi obetumi de aboa wo mo na ama agina ne nice one wo beye World Health Organization fonso atuyemfo ya record COVID-19 cases ne say ya keka ye humom na vaccines ne yenye de yen task yen keka ye humom because say sa vaccine ya short sa short nso awiu e ho ye den kakra ya one first one the second one na mana say o e ba say vaccines ne gusu e ba say ade be say bia na cases ne kosoro enti ya fam de timi aye na ya keka ye ho abom na afei enuro ne yatumi aye ye de wo mamu na ogidi se eno no ebeboa right ye kasi ye tena se ne de ani ato aban so saa ebe ha dwen ye be de dok no kwa ama hodo no mo so wo mo ehaw afa yenko daily guide obokrata no right galamse ho nkomo da be na mudie na no enra na ye di galamse ho nkomo yeah oba krata fire etoso ensia galamse ne de facts ebe ya din ajo ebe ya din galamse ekono ya tu di ase galamse ekono ebe din because ye tu atwa ye simple say ye nyina ye wo edem ha me wa ha bi awana wa ha ayu ha 5 wa ha na me phone ayira na mo ba ko afa na mo ni makabom say ye hwehwe ade na mo ka chami ofu ayira ya e wodem ha ye nipa nine mo ba ko afa ana nipa no kura na kasa ye dede se ye nwura ha yenko police station ko ye police case o si ye mbodu akura ni hwa nipa na afa o say bezo chese me chese na galamse ye point wan mo na ye ye ni mo ye se Ghana meburu na ye me ede bunu eni ye jai ye na hwan mo ko ye ade bi ye ade ni ye kan ade ni ye kan samba ni ye kan ayo na galamse na bi ye ade ni ye kan ebi nya ya san kansuo na ni ate sa ebi nya ya san kansuo na ni ate excavator na ira ni ehu ase o say excavator na ira excavator dani confirm na no mo want tabai no adani confirm na obi etiane na tu free ko kuma sia na nsuo na ya obi dia ba ya betwe no sra ni abata excavator si yira ye yan first excavator se krato ye ni mo ye galamse yi omonim they know it it's hypocrisy I be national dialogue meanwhile one kasa on crofo and they took galamse instead say you go after them tell them to stop national dialogue let me go after them say national dialogue na omatua by the time you be national dialogue aba be ye na say omatumi atu awie enti kakra na aka na ye munjai say futuo de penny futuo be ade ni mo ye na ho ye den maybe national dialogue o say okondo galana maybe me kondi ando gala baton enyo mani o say ana hypocrisy in the house and ha me obi ya ye nyatwo eno na ha me you understand you know it when it you say kwabrane eye me party ba o tu galam say o say sase no edwiri kwa ye ne gu ade yesi ye bokwa ye ho bai enti ye bokwa ye ho bai na etiwa forest de ye kotu box side o ya si kasana se na no erastos hwehwemu ye ya na ka ye na ase de aye ase ni mo amutu nya mo kro ya na finance parliamentarians ne party e finance omo e mo scam mo di wini abato ade ani ekan ade ani mo galam secret promises aye de mo se o de ye ba ye be yi yani tu ye be yi yani tu ye be man krofo kra be bon ho ban ade ye ni krom ha ye ma soja fo ko bon krofo ho ban mo mu tu de na mo ken
Then I'm okay. Honorable Minister still prospecting reconnaissance in Munjai. Okay, Zombie Jaya. I'm saying, Kroma, or my penny in the first term, or so in the presidency, at the Toso. Presidency. I didn't call you Toso as president. Second, I'm saying, but was it? Because we are changing national dialogue, neighbor. My new constituencies, I said they nearly lost the seats. Me say, and yes, even upper danger East Crown, and you may be near maybe in Kefri or Monsa. Because a choir wouldn't confront the fast, a choir wouldn't confront the fast, so not yet. You took away on my journey, your Madiani if your muffin. It's like robbing Peter to pay. I will hear my journey now, the man on Crawford, and I will Crawford your moye. And Omoja, that's a gun of a bindigi, now coming to Bimo. What to be that? What country are we living in? Almost and then okay. What just had your excavator and the command a bloody Yesu. Negative Cloman's national dialogue, Inchani Muka dialogue. By the time I bet dialogue, now a ye party for Mutu Galamse, or Mutu and Timute, and G. Quayanina. As somebody, okay. That's a dialogue, and the man up, Lucrea Casa, where yes, and Mampina. Why Aqualu Bay? Aqualu Mudia, non Pesemimu, Kofi Aqualu, Kofi Aqualu. Now Kofi Nisika on your fee. Again, I'm okay, Kofi Aqualu. Kofi Sika on your fee. Kofi your scaffy here, or your campaign, Casa Ness, on your scaffy. I'm becoming here. Now, your mouth can crack a free fire say, I be Jana Mum, Kana Mukabi Mabai, Monturi, Kofi, let me a set MBP by. Again, okay. Now, only get Kofi, Kofi, NDC for Yaka, only get Massa, dear, no, your mouth be antafrias how, no one in ya. Kofi Akwalu. Na Kofi bet me nya koku drabo MB before echi. Na the same kind radio so am challenge. There na mo ken. Etigala na mo da sutu o. O se mo da sutu. Omunyai. The same podium mo ntu o mo dua ankasa o mo nom o mo fom. Galam say. Sir. Galam say. E bia na no ye legal man. What ga? Illegal. E dey na ga. What ga? Legal. Joapa. Yeah, ga. Sabi o momo ankrata. Me ka galam say illegal mining. Me ka galam say party for omutu ejiri say asase no. E na me come asem. There be na me say ye will legal. Massa Jaimani abre. Janta fansa to form. What you fansa to form answer. There no fansa to form. Ebia na no ye legal. On say bi obi won krata e no mo ye adwuma. Ya ka galam say asem. O de me call boase so on fa me call galam say. Ni pe wa wuko. Kaya no ma dwiri no dwiri Ghana scale be case national dialogue and everybody should come now. Let's talk about accident dialogue nyina. Accident dialogue me pe. Na galam say na ebimu na ejiri di committing Crawford. Yes, in Crawford excavators. They were breadwinners for their families. Yes, you are excavators. Disu. Yes, we no na. Ikwabrani or more concession no. Or more excavate or more concession. Yes, I Jiman Crawford. Now, I'm Jamu and Nipacho. For be ye was Agalam say. What dear Mammy Cobb was Sembra Nafe. I was young and tears 16-year-old. Ye kunu ya ewo boase wa ahye ka galamse asema kokon bi ya ye correspondent Isaac Nomanyo Isaac asumdwe nkan so asemba bibi abokode ni am mpomu de yes me re na ho asemo in fact me kind story no kra ma boto Isaac boy amane akola 16 years no yan asempa akwara 16 years no ni din ede aye mausi awo de ba aye ki kasem wa nyame nsawu ana se nyame ba aboba we enye finhia makomako dinsia wo kosuku ewo asiribi krom DAJHS ojina JHS 1 ha aye adanse asokwa mainstream tumso ketwa no eben adanse fomso oba asante mantem adanse fomso eye krokese ba akwa ha yawada eno mu di japa sabi min kron kitwa ran se nin class ye ne ba akọ ena sa asemu eti asese ma be tie mu ewa ha asempa oba bedru a esewani enso ka kire areho
nipa ababe bodompem ewo abuchefie ha no enya asem ketwa na asempa ni nyira ene se omo chem se ane da akora no tumi nyamre ekosuku ebe firi ebe ro ne ho na obedu tie no na aduane enipie itiakora ne ye na ogen se okwafuom na wakwa kosi banchen e dia besti nanka on benwa no ne lebusi akwo edi oni so ba kwa oni no ho no eche ya na ababa wa no ema nti okwafumo so wakɔhwɛ adekora esie a akora no onya mebiri kotie eno ena maame nkodu hɔ no hu sia akora da baabi a hɔ nyina ayɛ prakata sɛ deɛ sɛbi abɔfoɔ kɔnwuru makoko nwansa na pare ne ngwa wa prepare hɔ no sɛ di ene tie to hu sɛ muda na akora no nta ho opegya akora na akora to no na nti hɔ no yɛ na agyen sɛ ebia na sekan na wɔde kɔ tubanche no na bia otwa no na no be ti be trempen so mo ko page akora ya asempa ese wani so ka tro video so picture say medical stand dia ba mo dia to Facebook ya asempa nya some people de twenie mo twa no prema akoma be ya edu ene ya kire ni tiko wajebe ni mu ne nsa ho ni ko chi na chi ankata ne sere ho ne nsa ni mienu nyina ena ne mentally ni nyina ena me nsa tia ba ko de abate eno ayira mo hwe ho a wo mo hu sa ne nsa tia no na tempa emre mpanifo no kire se omo fa akora na ko te sani omo ro no ho na omo enche sabi spams aye be mane obaisie mu no ade na eba no abebre aso ne juice no eno na sabi aye akora na se gene se ebia na akora no nipa na okodi akora na ewu no ebia one ne di mpasogro na akora ne nimu nipa kro na o kan se oboko ka kire abusiafo eno le bia omususu se enam so a ma se nipa no etitwa akora no ma ne to anana no ewon so yede na se pa so ba ko bi se ba ko mu ni se so bi so no obi adi mpasogro na se nipa no so be abekan na so ekuna ne nsatia no so ayera no so asempa me pese me so be wa bebre no ni so na okopia ade na nkasa so enwa menken na me so menken na youth committee member of Fra political buy so wa na me sha se ma me no okopia ade na nkasa so ene so wa to mo me de be ma wa chen e de ba Adom FM kasa video so mama kasa kasa takra mama o ko hu asem le sen asem ani na ni se abi akora ni ko be gbe 2 o'clock ana oro ni ana se ko ko tuba ti kakra aba ana ni singu anti akora ko ye no yo ho sa ni singu amra mama ni se ai dia ba ti no aka wo tuye na wo ja ba ti na sa na ori abeti ana ni se ni ko akohia no okwan no nti ni ko mi hu no ni du fo mu ho no ma ko wura fo no mu pe ni ko kaka na akora ni na ebuti ho no nti akora no buti ho no e ma so ni ma pe ja akora ni pe ja akora ni ma fe ni nsemo mo ja wo ni nsemo e bia nka akora na bi ka na twa no e na wa da nti ye ma de se me pe ja no e ma pe ja ni ko ni me dia ti ho ni pe ja akora na ni ko no mo twa ni ko bona mi tiemu obi njimro obi asu ni wonu mo e ma je se aka omo kwa akora no sa be omo wo fomu wo ni so beta kumi bio ene ma kama na chimu nche na mi oye ni bi ni mu kakra kwa bi be hono mo no hona mi wura mfunfun no mo na mi tiemu braje mi si jimio mi du fe wa na ma tomu mo yes iti ukukhe na ne hin sana na fi na wade wanti yan hedi baby mi ko hwe no de ayesa no matini an hwe no de na ho na ba tani kan na me ja wo no na mi ka ko bra ni ho chi mo hu pa ko yesa de so de bi that's why asempa me papa nka so wa ha aja ube ya wi o ma no to so ni sta how how so ba no hampa sasa mami sunte wa oli nzeni supa hami papa ko se da mi ni kwa sodi ejoda oko school asema mi tete se ya chami ba 4 o'clock time malabo
I didn't hear the power. Me bad, I'm saying, Captain, we down for the machine, me women, you photo in the June. I did your lesson. I say now, we empty, in person who need you. How did you get one pattern? Human being. Oh, sir. If you ain't to shut the abbey, a moon and Casa when you know if you know it. So I said, call me now, call who of who send me call. That's me call me, Churchy. What? I think my friend saying, Cata. Maybe Williams Pichama Huga. Williams Pichama Huga. The game with Africa, I think when you Huga. No. Ante. Cafe market. Mamma Cafe. No, you look at the moment. Never meant so. I'm with you. You're a member. Mamma and Casa and the Costa police report. I will say a good boy to channel. Mamma, you say upon the fan, and I is trying to him so and I. The patrol, much on in 19. Extra in Tabasa, Bears and I, and I in Satia, so, and so. Sivase English, and I take us so much, and I'm Tina Casaso, and so much a bear and I'm a stray, and son and the kiss will come, and I'm in South with me, dear, so much to tell you now. No, to tell. Dear Nico, more on so then I'm the patrol. A person is set a cat, young woman who said, Nibano or Hana. If I told Mupaja, at I did a Nibano or so, and she fit every one and I'm. I didn't see. I told you, also I do Kaka, no, not dinner. The patron, Bemanship, and Sufita, one and I'm. Bemanship thing. Sir, yes, you're nada. That's all in other different thing. We should fit our one and I'm. So, I will know Dimrica, when we saw about Conquer, and we can in 19, no, to me, it is the American. The money is the same moon away. But I mean, I'm not expecting a pajama to look at me. Not a day now, committee for any assembly member from New It's not bomb compatible. But you're not boy, if you're not in the prayer, I can remember I'm on the sober, and I don't know. The class and no so bad on I don't know about a room of shade beer or and I will buy, yeah, we get a number of plan I was saying to me, and then it has some member by the hill. It's here, sure, it is here, the abbas is here. The dish is Patem habit. But I thought they'd be in feed that I say your woman, 1969, Minty did that, I bet me. Minty did that. Galam saying the big one. In Paco, Minty, dear. Minty said Galam a Cotuana. But I said, be my best Patem, how we bought in the Pacha from Sukutua. Musukatona, or Mr. Mo, and she shared you. Now, see you come hardy. Me who are. Get up. Many of you own a moon at the core, Marty. Also, even oh, a money, a minion of Mupeja free, and women or the bar, the dear second one. So, then, oh, I didn't see I call I didn't witness an again with you. And one of the Ayadian. That's right. Asampa say na entremoni bi e di free eye abutia for cha pa bi free a mabo anan akokopie mu ewo eye police station ho na me police penifo so di nkomo ne bi so say se tie o ma chi obi ana na mo ben so na o mu tu e di apade atu na asampa are ho o be pie mu tie nipa be twahie mu asabi nim enkontitu mu be do na kase mu sia obi a odo e de mani nia akwara keto wa kosuku aba a di atuni besa kosuku mo cha ko hese nne nkwane tini ko school ana so mo ko school so a the class ho den na omo ye akonya wate so den na mpanifo ye e de apon jasemba esewani sekatre ayasamo ni e den ba ne anisu afamani aso in fact there wo kan kra de ya rehododo na Isaac me ba cho akwala na wawu no woni anom ono pani o papa ni o ma me ba papa ne chinche ne ma ne yam yensa eja yesho umma we no wato so sen omo yesten na we ba amu ye nine okay. I'm not talking yensa. So the person you
Miensa, oh, okay. Bema back when they catching man. So we are 4. Now we are 4. And my friend, and now 2, Bema 2. And I should have about that. Just like our Baba, Bema, she said, yeah, but then I'll catch up. So I made a million and be a catch up with so or more. Gamba or me. Would you for next year? People will pay him. People were saying, "Imagine from us, no problem." Nothing. It's your simple. I was the money at 9. Yeah. Now, when a person is or money and all members who need. Now, you know, the Mubako, and as you say, or Babakuna, which free to come here, a member meeting, and not the Baso. It's your simple. Isaac. Ason drink out why and my name sir Adom about the Chirko police station and school ho na the obeti bia wa me aswate why